Twitch streamer known as XPegasus. This guy has around 17,000 followers on Twitch. He had hundreds of viewers watching, and while they were watching, he forgot to turn off his stream, and this guy started having sex with his girlfriend. That's right, he started fucking his girlfriend while everyone on stream was actually watching him. Sakė, jeigu labai daug streamų, negalėsim atvarkyti. Va, kas su mano padovanoju. Ai, tešlagalviai. Norėčiau visiems padėkoti tešlagalviam, kurie mane banino. Ir pasakyti, kad jie yra atrofavusiom smegenim ir jiem reikėtų galvos operaciją pasidaryti. Gerai, čia žmonės Phil's Batman ir Kendall in the chat for Pegasus. Nu, aš tame nieko blogo nematau, bet čia yra viešas reikalas. Jeigu jūsų tėvai nebūtų suminėję seksu, jūsų čia nebūtų būtų. Užmokit paprastų gyvenimiškų dalykų, kad be kompo yra ir moteris. Kurva, kas kaltas, kurva, eini pistis beveik. Nu tai aš jau išėjau. Viskas čia yra gerai ir gausiu už to. Primityvūs instinktai nugalėjo. Pegas norėjo. Nerd. Aš jūs visus myliu ir jūs nieko su to negalit padaryti. Mylėkit ir būkit mylimi. I used to say I lived my life a quarter mile at a time. And I think that's why we were brothers. Because you did too. Nu pizza! Kurva tu! Ką čia išlikai, senus šūdus? Kas čia per šūdservis? No matter where you are, whether it's a quarter mile away or halfway across the world. Klausimas visiems, prisidėsit prie akcijos nykstančius Pegasus saugoti? The most important thing in life will always be the people in this room, right here, right now. Salute me, familia. Started out small to a real bond. Cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. We gon' keep it. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be there for the last ride.